Gikundi kimwe kia Karina Tongeria bakuma South Imenti nigichiumiritie gutetera ngavana Kawira Mwangaza na mutari wawe wa mantu ja uchumi Gideon Kimathi kumania na gikundi kingi kia Ntereu kiria kirabameneragia Bairi Baba bakiaria mukawene jumwe taunini ya Nkubwa Kariba baruga omutongeria ni abatere kumenya ngugi yawe na atige gutonyera ya uriongi. Rwaria ruru kionekana kuongera rumuri kirindwa ya migambo gatigati ka ngavana Kawira na Seneta Kathuri na athingati bao. Gikundi giki nandi igikuria Seneta Kathuri gutiga gweketha ngavana Mwangaza aritire Amiru ngugi. Nyuma ya mpathuri kuoneka gweta na mbere gatigati ka ngavana Kawira Mwangaza na seneta wa kaunti ya Amiru Kathuri Murungi na ndege kundi kimwe kuma South Imenti kiria gikugwata mbaru ngavana Kawira igichumiritie kumutetera. Gikundi kigi kiorota Kathuri kiriuga ni arigi ingogewe na ate ngugi iteriteka kumana nawe kwambiria siasa cia kurio. Kathuri na arigi ingogewe ngogea wale tinda kuwa akeja kuthingatia mbeca akeja gutegerera mbeca Meru mbeca Meru nire kukeja tegera na meri ena kaunti ya Meru itona mbeca meri ena alitingoge ba kaunti ya Meru batemechara na meri ena alitingoge ba sibitale cieto itendawa no ntombecha gutechio uteterete chieja ketha kwirenge ngugititekane na ndino ntubwa mtojo gwetwa Seneta Kathuri Murungi kuma konyukia giti kia seneti na nde atekunganirwa arenda giti kia ngavana itotegete na tuona giti kiria ngene na kio ni ngavana no ntomutheje goro nuronere authurenie makanga jara jaregerwo ni antu kwao je kuita ripoti aja kuruma ngavana ni mama na kuruma atethia baraba otethia ngavana ni mama kwou ankwenda kwira Kathuri Murungi batwine tukumenya ngugi yonthe akuthithia ni giti akwenda kuyukia 2027. Nguruki kiurite Seneta Kathuri gutigana na murungamiri wa riti ngugi obisine bwa ngavana niwe nchamba mbithi ni untu niwe warungamire na Kawira kagita kare arindene ya seneti ndiria aria kwingatwa ni MCAs natigane nchamba mbithi ikyo kiewa kiratu eithi South Imenti na nchamba mbithi no metho jetu na inkwenda bategare Kawira Mwangaza ngavana wetu arainegamba Nairobi oro rungamire awe na ritoko je nkorokia ba mawakiri ja Kenya jonthe are nchamba mbithi Kathuri na agira maroro mono no ntwariuga gaka ikogetero tethia Kawira Mwangaza na neno ntu magoro ngavana ikwa kwenda ogita magoro kenda ngavana gwa setani ashindwe igitete na mbere kumeneria Seneta Kathuri gikiuga kinya na andikite antu banjemwe na ne abati gukunirwa ni ACC wathenia njorieku bonthe beta magoro ja ng'ombe mbera kenjorieku kwa mheshimiwa imuntu ule ko inya wigurira ngari kuma na mheshimiwa Kathuri kethera no kwenda mbonjiria antu banjorieku ombe kutetera Meru County twetanetie nagwe ririo raromba giti gia seneta Mwanka Junthe na ririo rakionire oronire ibwega wandike mwari oku Shasha wandika Kevin Kome wandika wakiri Aporo Kaseni oku wandika mwaro Nyakwe kuma Kithuri na eta gwathia Mukami na wachoka wandika Kaseni oku Ndangi kwa ugo igwo tukwenda ACC eja kwamba gutegera orwo mbere utwerere kyo kwandika nekyo kwandika antu banje mona turi antu babaingi ikirekeretie na kumuria atigane na ngavana buru ni untu niwe uririkanite antu begoji atwangi ndio ni Kimathi kwaga gita kambere kuma nthiguru irombwa mangavana ja kulukite guku Kawira Mwangaza no wenda jire kuririkana antu begoji atwa waziri kiutikewa gavana Kawira Mwangaza atwete ndenda kwira Kathuri Murungi wana wenderea kunanuka na ngavana Kawira Mwangaza tukakugwata ture antu begoji na njala tukagwata Kathuri Murungi naye Kathuri